kandi bo baracyari mu mvune kuko umutoza confirmed yatubwiye ko Bukayo Saka adahari, cyari icyifuzo cy'abakunzi ba Arsenal kugira ngo barebe ko uru ruhande Banoni Madueke basigaranye batari kubyaza umusaruro na ba Max Doma nabe yabafasha, ariko Banoni Madueke indi nkuru ntabwo imvune yikomeye cyane, ariko Bukayo naho hari, Martin Ode ntaho hari, Mikel Merino aracyari hanze, bivuga ngo umukinnyi uri bugaruke ni Juliet Mbere. Kurane rwa Man City nkuru nziza nuko Nico Reilly murabyuka ko ushize yavuyemo bagize ngo yagize ikibazo cy'imvune, arahari nta kibazo na kimwe. Ariko nabanye Ruben Diaz ashobora kuba dahari. Ruben Diaz we ntawe ugihari. Ubu nuvuga bakinnyi bakoreshejwe ubushize n'ubundi wagarutse nako Nico Reilly ni wari wagizemo akabazo, ariko Ruben Diaz na n'uyu mu defenseur Vardiol ntabahari. Nabonye ariko barataka Kovacic yatangiye gukina. Mateo Kovacic umutoza yavuze yuko yatangiye gukorera hafi y'ikibuga aho bakorera. Oya ina match ubwo nabonye ko nebe yasimbuye. No mu bato yarakinnye bategereje ubundi nko mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri uratangira kubona muri liste niyo yamuzana n'umusimbura witwa Pep Guardiola. Mateo Kovacic aramuzana liste amazi iminsi ari kuzamo ahubwo igisiye no kumuha iminota imujyana mu kibuga. Ni match navuga ngo match komeye umushize numva ari yamuzanye no kuri liste Mateo Kovacic. Yarahari biba byiza urabona ko n'ubundi ariko ni match ashatse yazamurebera iminota. Oya ijyari ni ikirero ku ikipe ya Arsenal. Arteta avuze ati tumaze iminsi dutegura iyi match tushaka intsinzi ntituje kunganya, yirenze no gushyiramo akantu ko gutsinda. Ati tumaze iminsi dutegura iyi match dushaka intsinzi ntituje kunganya. Yibuke ko aheruka kurya ibitego yarasinzwe kuri Carabao. Guardiola nawe akavuga ati ndabizi Arteta turaziranye twarabanye, hari ibintu ari buze yahinduye ku byagaragaye kuri finali ya Carabao timutagira ngo araza kuri ijyari ni ikirero kuri match. Pep Guardiola reka muhere araza kuba ari Etihad Stadium. Pep akina imikino yo mu kwezi kwa kane mu myaka nk'ini heruka ishize nako yatsinzwe match imwe, ubundi ku kwezi kuri decisive kuri Pep Guardiola baramaje yavango no kanga kazo akaba kakara. Oya niko yasubije ko azubize ibisubizo biri philosophique. Azubize ibisubizo biri philosophique. Aturi yo akonde natwe twadukona. Atuvuga kazuba ni kaka. Azubize ibisubizo biri philosophique. Gusa njye namukundiye ni kimwe, ni nacyo kintu kiri gufasha ikipe ya Manchester City kubona umusaruro. Turavuga aba defenseur central batarimo Ruben Diaz batarimo Vardiol, ariko byibuze ubona ko ekipe yamaze kugaruka yamaze kwemera Abdelkadir Husanov ari marakina neza cyane. Bushize harandi yaramufasha aramubwira ati jya gusuza abafana ubona bashimira nabo bakuri inyuma kuko maze iminsi yitwara neza. Ariko Pep Guardiola murabyibuka akina retour na Real Madrid igishushanyo cy'umukino yari yazanye ni nabwo Pep yatangiye kujya adahengeka abakinnyi. Yahise afata umwanzuro kuvuga ngo ndajya nkinisha ekipe ifite playmaker. Kuva icyo gihe murabyuka finali ya Carabao uburyo ya performance neza kuri match ya Liverpool yani seriki kuri match ya Chelsea, nibwo twatangiye kubona noneho Manchester City yagira umuyobozi w'umukino. Tubona noneho Jeremy Doku na Antoine Semenyo akazi kabo nukuba beza muri cyagiye babonye ama espace vide. Bonda abo bantu babiri ko nabakinisha abayabaye konsinyo zitandukanye. Jeremy Doku ni nko mu playmaker ukorera ku ruhande uko we ikina ashinzwe cyambere no kugumana umupira, afite ubushobozi bwo kugumana umupira mu maguru ndetse akanacenga akaba yakerera ama espace ku bakinyi bagenzi be. Mu gihe Semenyo no mukise namwita ngo ni nko abara mu mamodoka bamwita ngo n'umukopilote kwa kundi umuntu aba afatanya n'undi gutwara no muri rari kwa kundi ufite umuntu kwegera ari umukopilote yanagufasha mu umukopilote wa Haaland akumenyera umuhanda kwa abantu benshi baraza gufata Haaland nk'umuntu bazi ko ari utsinda ibitego bya Man City, ariko Semenyo yabonye umupira aba direct cyane bamu umupira yirukanka cyane ashaka izamu akaba yanashotera n'inyuma y'urugo rw'amahina, afite icyo kintu cyo kugira amashoti ari cadre kandi abyara ibitego. Mu gihe bakagira n'undi muntu uba wihishe ngo kuri gatatu witwa Nico Reilly, iyo bafite umupira kwa ko babisiko Sherika kina agira amadeshe technique kwa ko akunda guryoherwa n'umupira akagendana nawo ugasanga Nico Reilly aje gukuvuramo hagati mu kibuga. N'ikindi kintu ngeraho ko abizi ko Bernardo Silva wegereye Rodri ntabwo ari umukeye muri combat physique wagufasha mu maduel mu kirere ntago yagufasha. Ni nayo mpamvu Nico Reilly muri cyagiye Pep atarafite undi muntu apeiringa Rodri yamukinishaga nimero 6 akazana Ryan Aitin uri kuri 3. Rero icyo Samira Soano abantu babyumve, ntabwo Nico Reilly akina ya 3 yo guheza uruhande cyangwa gumeyo. Oya kenshi usanga yaba yabimukoreye wa mubiri Jeremy Doku araza kegera mediane. Harimo n'ikindi kintu ngiye urasamiri kukina sobanuye abantu bigeze no kukibaza Pep ko tubona ari uburyo Haaland wamuhinduriye imikinire udashaka ko aguma ariya mu maguru y'abadefenseri ngo abe predictable mu buryo bwo kumukina
nibyo urashyira Antoine Semenyo umukinnyi yarabyishimiye wabonye ko Harandi niyo batsinze yakina intsinzi ya bagenzi be n'ubu ngo baramwegereye rutayizamu wawe Igor Thiago ariko na pressure afite bivuze iki hari uburyo abadefanseri abakurura akabavana mu mirongo yabo cyangwa se mu byicaro byabo bigatuma haboneka espace vide ni nayo mpamvu Antoine Semenyo yafashe umupira aba direct kwizamu abayihuta abagomba kwitaganiza abayiruka ajya gushaka igitego ubona ko Pep cyo kintu kintu bakurikirana umupira akenshi ahita atanga amasist kuko nawe amazi iminsi atanga amasist agatera imipira bakayigarura abanikora ire n'abaharande bakayitsinda aho rero niyo Arsenal Arteta abantu bifuza ko azira Arteta hari ikintu kimwe kuri Kovacic twavugaga nibutse ko kuri match ya Chelsea yakinnye ako match tuza tutayogeje ari umuntu utabyibuka cyane yakiye iminota nka 10 n'ibindi bivuga ko yagiye mu kibuga numva yagize inyongera none numva Pep yajyaga agira ubwabo bwo guperinga abakaseri babiri niyo mpamvu niko Gonzalez atahuriraga mu kibuga n'uwitwa Rodri Cascante ubu none afite uwitwa Mateo Kovacic yanakwegeza imbere uwitwa Bernardo mu gihe byabaye ngombwa urumana nafite Swadi n'uburyo ayituruna byabyiza kuko arafite no kugira Mateo Kovacic Pep abagize undi mukinnyi uzi imikinire ya Man City pressa mwiza cyane akora aragupressinga abakuri mu bitugu hanyuma wenda ku kindi kubijyanye noneho na defense ya Pep ubona ko ntigikunda guhera umupira inyuma basigaye banaga imipira mu mpande no bakajya mu itwarani Sheriki ufite ubushobozi bwo kunyuza umupira ahantu hose kurya garuka ku murongo w'abanye mu kibuga mo kabiri bakamuha umupira hakiri kare akamenya aho agomba kuza kuwutanga Sheriki n'umuntu ufite ubushobozi bwo kuvana umupira ku nguni imwe akawujyana kundi kandi bikarangira bubyaje mo assist nk'igitego yatsinze Chelsea n'umupira yakiriye awujyana ku mpande acenga abantu arongera kugarura inyuma birangira batanzemo assist Sheriki niyo elema ya mbere y'ingenzi Arsenal igomba kwirinda tukajya no ku ikipe yitwa Arsenal iri kubura ikintu cyitwa creativity mu mikinire yayo muri rwose urabona irakina ibintu pe irahererekanya ikina ibintu wasoma nawe ukayibona mu mpande ngaho hirya abantu ni Madueke bande bameze kugira abantu babyumve Arsenal Mikel Arteta yaragiye ashimirwa rwose ko afite defense nziza yego aba yanashyizemo urutare kuko akinisha abadefenseri bane central ubundi bwo yashyizemo abadefenseri baba centro bane erega n'ubusanzwe nuko none se Carafiori muri Bologna umudefenseri central iburyo Ben White yavuye muri Brighton bamuguze nk'umusantro John none yabyawumiye kumirara ashyira Christian Mosquera kuri match ya Sporting kuri kane na Mosquera nawe na William Timba muri Ajax niko yakinaga muri defense central noneho mu kubishimira Mikel Arteta asigaye asaba n'abakinnyi be muri cyagiye abadefenseri bari kudefanda kugaruka cyane gukinana nabo nibutsa za passe kuri Bournemouth ubushize kuri match ya Bournemouth bakinnye passe zisubira ku muzamu zisubira inyuma 38 witwa wazongeze kwizigira passe 38 zijya ku munyezamu uyu munyakongo wakiniye Everton bamwitana Yannick Borazi yagize atya ajya kuri social media bifatira ku gakano ariko niyo post ishobora kuba yaragize abakunzi ba Arsenal benshi bagiye kuyisubizaho bavuze ati turi kumwe nawe ati yabaga Mikel Arteta arahanga yakaba yareba Borazi yavuze ati ntushobora kubera equipe ishaka igikombe nka Arsenal ugakina passe zijya mu mpande muri defense nizisubira inyuma ku muzamu ngo besha abantu kushaka igikombe passe kuri equipe ya 11 kwizigira ibazwe ku rutonde urakina n'ikipe ya 11 ugakina back pass zingana guri ijyari n'ikiro kuri Mikel Arteta tutanaciye ku ruhande tutanagiye kuri Arteta nibyo wa defenda neza ariko ikipe yawe wayiciye intege turi kubanga witwa Zubimendi ngo ntabwo ari mwiza mu gusora baro ni byiza niko binameze ariko ubundi ukuntu Arsenal yakinaga nta nubwo byasabaga kenshi ko rimwe na rimwe imipira isohokera kwa Zubimendi gusa ishobora gusohokera kwa Mbere cyangwa kwa Declan ari naho umupira wihuta gukabona abakinnyi nka Premier Eberecheze ari ku murongo ugabanya ikibugamo kabiri cyangwa imbere yaho ariyo ya mipira yakinishaga mu espace vide ba Martinelli muri buka kuri match ya Man City ibitego byo kuri match za Liverpool ari nabwo buryo uwitwa Bukayo cyangwa se Noni Madueke bakiraga umupira kubera ko ari beza kuri Tekon bikaborohera kwera iminu umuntu 1-on-1 bahita bagera ku izamu rya adversaire ariko Mikel Arteta kubera ubwoba no gukina umupira udasobanutse ikipe iryamye inyuma reka nkwerekana ho guprofita kuri Man City ari naho Arteta abanavuga ngo nawe yakaba yamenya point faible za Man City ibyamunaniye kuri Carabao akagerageza kwibyaza umusaruro Man City yakinnye na Real Albero akayitera bitatu bayigaruriye Arteta wiramunanira arya bibiri aba defenseur b'ikipe ya Man City barimo Abdulkadir Kusanov uyu musore amaze gukina match 16 muri Premier League 10 muri zabanzamo
yabashije kuganya duel aérienne zo mu kirere esheshatu zonyine vuga ngo muri duel yakinnye zo mu kirere yabashije gutsinda ku kigero cya 33%, bivuga ngo ari muri esheshatu zonyine. Bakagira uruhande abayegereye rw'iburyo rwa Mateo Nunez nawe mubi mu kirere. Usicyo bivuze Arteta yaza kuba ari umutoza uza gurekura equipe ikajya gukinira imbere, ya mipira ya Bereseze iri presi n'aba ba Magalhaes na Basaliba wari umwanya wo kujya bayishyira mu mugongo witwa Kusanov ndetse na Mateo Nunez bakabyaza umusaruro uru ruhande. Uvuga ngo Arteta afite option zo gukina Man City, ariko niwe wo kugira ngo amenye ngo se ndabigenzana. Umuntu witwa Roy Keane yaje kumuvugiraho aravuga ati Arteta mu myaka 2-3 ishize wari uwa kabiri ugenda ugarukira ku muryango ukabona amahirwe bikagaragara neza yabaga zitera za bitandatu. Ni nico yavuze tukabona yuko swad yawe ibaye ntoya para raporo yenda yo muhanganye Man City. Ufite swad nini Man City sinziza. Usicyo yavuze ati Man City sezo siyo nziza mu kudefend, yagiye ihindagurika inatsindwa ibitego murabyibuka. Man City Rodri si mwiza mu bihe byashize yabaga ari mwiza kurusha. Attack ya Haaland amaze igihe kinini cyane adatsinda ibitego. Ni nko kumubwira ngo udatwaye igikombe uri kuhanganye ni Man City wazagitwara ryari. We niko yamubwiraga. Ne wabo kigaruye ngo bagikinire. Niwe Samira bivuze neza, niwe ukigaruye ku meza. Igihe cyo kukisubiza ni iki ngiki. Erega buri ahantu Arteta yakoreye amakosa nuko abantu batabireba. La Premier League ikinwa mu byiciro bibiri, hari physical battle ariyo fazari. Abo warazanye abakinnyi buri wese arwanira umwanya, akeneye umwanya muri 11 babanzamo, buri wese ashyiramo imbaraga ze ku buryo usanga match zikinwa mu buryo busanzwe. Ni za match zirangira kibaka nahoberana, ugasanga abavuka mu bihugu bimwe bari kuganira niki. Ariko iyo twageze cyagiye cyo kuvuga nka kuno twavuga ngo Man United itsinzwe na Chelsea nge nka tsinda najyahe byamaze kujya mu mutwe, ntabwo ari amanota 3 gusa, byamaze kuba ibindi bintu. Wowe unzasoreza he sezo yanjye ndangiye kuyidefinisa gute, zasobanura icyo abampaye akazi, intego zanjye zazigeraho gute, babyakomeye. Umaze ikipe Arsenal imaze imyaka 33 idatwara Carabao Cup. Uhuye na City abantu bose batakarije cyizere, ikubiswe na Real y'umwumbati imeze nabi gutsindwa muri championnat, nene gutsinda ni West Ham, nene gutsinda za West Ham, ari equipe aho ngaho isanzwe igukubise 2 kuri Carabao Cup. Aho ngo bahita bavuga ngo Arsenal ntiyahindutse uko Arsenal ijya gupfa, abantu bose bavuga ngo Arsenal yananiwe Carabao Cup. Iyi kubita ukayitwara na yawe nibyo bavuga ngo quadruple ngo uratwara ibikombe 4 batangira kugira gute uko kimwe kintu cya mbere gishobora gutsinda umukino. Ntabwo watsinda umukino udafite fear factor, nta kintu ikipe bayirebaho ngo batinyende, ntabwo ushobora gutsinda umukino. Kuba Barcelona ifite Lamine Yamal, buri kipe yose barayibaza ngo murafata Lamine Yamal gute. Man City bakubaze ngo Ryan Shiriki muramugenza gute, arandi muramugenza gute. Ariko se kwa Arsenal watinya nde? Uratinya nde n'indwari wo gutinya kwa Arsenal? Ko ubona bari gusubiza inyuma, wo gutinya n'umunyezamu Raya nkuko ya Nick Brazil yabivuze. Ati niba David Raya apasa kurusha Declan Rice na Zubimendi, nisi uravuga ngo bigende bitese. Arteta hano yakoreye ikosa no kubwira Man City ngo watwara Carabao Cup. Utsinze none Arsenal ikize cyese cyongera kiragaruka, bahita bakuramo Liverpool muri FA Cup, bongeye gusubira mu byishimo byabo no gutekereza neza ko batsinda. Azanye igikombe ngo bagikinire. Reka tubirebe kuri iki cyumweru. Ni match marasoreza kuri prediction yanyu. Ni match ya 2016 bagiye gukina. Muri 2015 Man City yatsinze 66, Arsenal itsinda 100. Muri championa ni match ya 94 bagiye gukina. Man City yatsinze 59, Arsenal itsinda 89. Muri Premier League ni ya 58 bagiye gukina, Man City yatsinze 19, Arsenal itsinda 25. FA Cup bakinnye match 6, Man City itsinda 2, Arsenal itsinda 4. Mu gihe muri League Cup Man City yatsinze 4, Arsenal itsinda 5. Bamaze gukina match 10. Izi nubwo izo ntavugiye mvugamo ngo bagiye bazinganya. Match iheruka Man City yatsinze 2-0. Match ibanza Man City bakishyuye ku munota wa nyuma, Mbere Cheza kihakandagira atanga ya passe kuri Martinelli. Ubwo ngiye ko kuri prediction yanjye ndabona Man City ishyamo 2-0. Prediction yanjye ntitaye ku bantu bagiye bagaruka kuri statistiques z'abazamu ko baravuga ati clean sheet 15 za David Raya na 12 za Donnarumma, save 67 za Donnarumma, 5 za David Raya. Abazamu nabo baraza kuba ari ugwangana. Arsenal arasi ikipe yitwa Man City irayirasi. Iyo ni prediction yanjye ikinyuranyo cya 2. Okay, kuri City kandi ndabona ishyiramo 2. Kugira ngo tubalance reka ngiye nshyireho draw.
oya vuga uko wabibonaga vuga nimubona City itsinda Arsenal zariye igitego rwose zatsindwa Arsenal arasa yihuta Arsenal nta kintu kizatuma itsinda iyi match izatsindwa rwose reka dutumike tugaruke mu kanya tuganira none